Јосип, изедначеноста на групата се гледа и по односот на бодови. Скоро сите екипи се тука некаде, а 5 од 6 имаат шанси за пласман понатаму. Еве како се подготувате за мечот против АЕK? Pa je istina, kako ste rekli, stvarno, grupa je dosta izjednačena i u drugim grupama ekipe sa 10 bodova su već prošle, ali tako nije kod nas, ali nema veze. Nisu nas pogodili neki rezultati, imamo sutra utakmicu, idemo na pobjedu, pripremili smo se maksimalno, znamo da će sigurno doći jako motivirani jer imaju mogućnost prolaska grupe, ali mislim da mi igramo doma pred našim navijačima i svi se nadamo jednoj velikoj pobjedi. Каква екипа е АЕК? Еврофан Перистер прилично лесно ја совлада Атина, но потоа грците покажаа дека заслужуваат да играат битна улога во оваа Европска лига, два пати победувајќи го ним еднаш и Спортинг. Pa jedna dobra ekipa sa dobrim individualcima, imaju par iskusnih igrača, mislim da su jako borbeni. Tamo smo dosta, ajmo reći, laganije pobjedili nego što smo mislili, ali za toga su se oni stvarno dizali i imaju stvarno neke odlične pobjede. Kažem, znamo njihove specijalitete, znamo gdje su dobri, te njihove malo dublje obrane koje znaju igrati, pripremamo se za to. I eto, nadam se sutra da će se sve poklopiti, da ćemo slaviti prolazak grupe. Колку чувствувате притисок со оглед на тоа што од ненадеж се уште квалификацијата не е обезбедена и колку таа разлика од 3-4 гола може да биде предност, а може да биде оптеретување? Pa mislim, ne osjećamo neki poseban pritisak, na nama je da damo sve od sebe, kao i što sigurno hoćemo i mislim da onda rezultat neće izostati. Ne razmišljamo sad to poraz, 1, 2, 3 razlike, mi idemo sutra na pobjedu i vidjet ćemo kako će biti sutra. Како го преживеавте релативно тешкиот февруари со многу патувања на превари и болести? Каков е здравствениот билтен на екипата? Pa je, baš teška februar za nas jer imali smo i korone i bolesti i ozljede i svega, ali evo, mislim da smo se izvukli iz toga, bar se nadam jednim dijelom. Imamo ozlijeđenih igrača, ali mislim mi koji smo tu, koji smo zdravi, mislim da moramo povući sutra i da to pobjedimo.